Maraka kgaolo ya pele. Thuto ya Johane Mokolobetsi. Tshimoloho ya Evangeli ya Jesu Kriste morwa wa Modimo jwalo ka ho ngodilwe ke moprofeta Yesaya ho thwe, bona ke roma lenqosa la ka pela sefahleho sa hao, le tla etella pele ho lokisetsa tsela. Lentswe la ya ho amfelleng le re, hleka mmila wa morena, le lokise ditsela tsa hae. Johane o ne a le lefelleng, a kolobetsa, a bolela kolobetso ya pako, ya ho tshwarelwa dibe. Batho bohle ba naha ya Judea le ba Jerusalema ba ne ba tswela ho yena, mme ba ne ba kolobetswa bohle ke yena nokeng ya Jordane, ba ntse ba ipolela dibe. Johane o ne a apere boya ba kamele, a itlamile letheka ka leqhama la letlalo, a eja ditsie le dinotshi tsa naha. O ne a bolela a re, ho sa tla ka morao ho nna e mong ya mphetang ka matla, eo ke sa lokelang le ho inama pela hae ho lokolla leqhwele la dieta tsa hae. Ha e le nna ke le kolobetsa ka metsi, empa yena o tla le kolobetsa ka moya o halalelang.